Sagudayan nga ti surat ni Delia iti Ilocos Sur, Dear Cassie. Sagbay man ti amin kat kablawang kay tinimbag nga orasyo dita na Nemars Studio. Kasdamit tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayong nagbibuya iti Facebook live streaming nyo. Nangro na kadagiti naayat nga sponsors yo. Sibud idi, kanayo nakagbibuya iti live streaming nyo. Nalipatak pa din tagbuya iti TV. Pudno nga makaliwliwa unay, makaikat stress ken bannog dati nga programa. Ket gabuta at daanak iti parikot iti agdama, naawis met tiuriknak nga mangiburay iti pakasaritaak, baring no may basa, ken baring no may kandak iti balakad. Ilinged daklatan iti nagan Adelia, agtawenak iti 20 ket siyam, nga iti agdama, agdadagsenak kasin, ket addaanak mat iti nadagsen na parikot. Abus na dumagdagsenak pa yan. Idilayang napalabas atawen nga nagsabat manen ti dalan mi ken ni Greg. Ni Greg nga batch ko iti high school, nga iso ti ultimate crush ko idi. Kaya di ba nagsabat ti dalan mi ken ni Greg kasinyong jak ni namnama, nga agdaton kanyak ti ayat. Kasano nga jak namnamaen, kasano nga namnamaet ko nakuma. Idi high school kami. Awam mo tapulos ti gagar na nga mangarim kanyak idi. No pay addamat ti ikutak nga kinalapsat, kinalasbang. Sa bali mo ti nagbalin nga nobya na idi high school kami. Kat gabuta sa bali sa bali nga lugar ti nagbasaak. Nabayaga panawen nga saan kami nga nagkita. Ket kaday ta nga panagsabat manen dagiti dalan mi, nakla atak idi ibagana nga baro pay laeng. Ket kayat nakano ti agarem kanyak. Masansan mo't idin nga masansan idin nga awagan nak. Umay nakano sunduen iti opisina mi. Idi damo ket mababainak. Iso nga agkid kay dak idi ngem idi agangay naalukoy na matlatiriknak nga umay nakpasyaren iti balay mi. Angem syempre ti kinabayagan nga di mi panagkita. Aminek nga binackground check ko nga umuna. No pay amamok isunan sipo di high school kami. Angem syempre nabayaga panawen nga jak amo ti napaspasama kiti biyag na. Kaya dito'y nga naduktalak nga in a relationship isuna ngem adda kano ijay Manila deti nobya na. Kunana nga saan na kanon nga ipatpatig ti nobya na. Nabayag kanon nga 5 miis da iti tunggal maysa. Tangamin kastoy ngamin kastoy kunana. Ibagana dagiti madina kayat iti nobya na nga ada iti adayo nga lugar. Kesyo natangsit, kesyo possessive ka no, kesyo saan ka no nga naragsak kadwa. Alakat amine kasinyong nga nupay naalasakit kitain nga si relasyon pelaeng ti agar-arim kanyak angin kilkiligenak. Tunggal agsarsarita kami. Kaya di may sa nga rabii ngay may nakpinasyar iti balay mi. Pudnotipan ayat ni daddaton ko king ka, Delia. Mamati ka kuma. 2 alawasen, sipod nagdato na king ka. Mabalin ka di nga maamuan, ti sungbat mo. Mabalin ka di nga maamuan, no. Adamatin panagayat mo kanya. Greg? Naragsakak mo't no, kasasarita ka, no kadwa ka. Oh, matlagayam. Angin kwa. Panpanunutik laeng. Kasano nga rod ni Samantha? Ha?
Kasano nga rod tinobiyam nga tadya Manila. Ah, dimit ko na king kaidi. Nga apaman nga agawid dito'y Ilocos. Waswasik ton. Makiwin naswasak ton kinkwana. Narigat namin ti kasta, Greg. Nga awan pa iti formal nga panagsinayo. Saak makirelasyon ken ka. Maawatang kamit kidi. Ngim, mamati ka kumakanyak. Awanin ti panggip ko nga makisinubyanan weno. Mangurnos ti relasyon mi ken ni Samantha. Gaputas sikan ti patpateg ko. Delia. Madi ka di mabalin. Tawagam ta makiwin naswaskan. Kay kayet ko kumangamin ti personal. Tamas formal mat laeng. Tanu tawagak laeng. Weno i-message ko. Amangan no saan na nga aklonen ti panakiwisinak ken kuana. Amangan no dakdakkel to ti problema nga rumswa. Ikanak kumape itinan anay nga panawen, Greg. Ha? Panunutek pa eh. Maawatan ka. Ngem, saanak tong agsarday nga. Mangipaneknek king kat kinapudnot panagayat ko. Delia. Agyamanak ta rinespetom ti desisyon ko, Greg. Agyamanak mo ta. Ikanakla ta tinamnamak. Delia. Agyamanak unay. Asino ka di day nga Greg, Delia balasang ko. Kasla balasing ko, Mart. Ni Greg day nga batch ko ti high school tatang. Ha? Malagip ko adda Greg idi nga. Yar arit daking ka. Lagi di kakayim mo. Iso ka di Greg nga crush mo di high school. Ha, Delia? Iso nga agpaiso tatang. Nabayang nga panawin nga saan kam nagkita. Kahit ita agar-aram king ka. Wen nga ron tatang. Ang nangig ko itay ti saritaan niyo. Ala ni tatang. Dingdingin nyo gayam ti saritaan mi. Ay saan kumot ngayong gagara nga nanggig ko. Ti bagayo talaga nga nakimarites kayo ah. Ay isa anak ba't na marites. Nagluko kan. Nanggig ko at adda akla di ta kusina. Nanggig ko. Nga adda nobya na, nga adda jay Manila. Pudno ka di na ita, ha, Delia? Uwen tatang. Isa nga ro nagar-aram king kaday taga Greg do, adda mo kayam nobya na. Kunana kanyak nga. Ugari ka man tatang, saludsud kaya nga saludsud, di mat nangigyo ako nam. Ay, sabot amin agad nangig ko. Kuha tatang. Saan na kanon nga ipatpateg dahi nga Samantha? Siya kanon ti patpateg na. Kurt, mamati ka, Mart. Panagrik na kit. Seryoso mat ni Greg kanyak tatang. Ay, tingi-tingim analaing, anak ko. Sagbay ka nga agdesisyon. Amangan mo't nuluklukwen na kalaing dahi nga Greg. Saan ko ipalubos nga lukwen na tatang? Kasla mamati akmat, kanabayag mat nga, awan mat ti ipopos dahi nga Samantha. Ha? No kasta, kitaim ti profile na ti Facebook. Uwen tatang, iso nga panagrik na, pudno ti ibagbaga kanyak ni Greg. Ay, kata, siguradwem la anak ko, tapno di kanto agbabawi, kamaudyanan na. Anya? Pudno ka diti kunam, Beshi? When, Beshi? Ipatpateg ko ni Greg.
Di met ko nam kanyak nga at Danubia na nga dayjay Manila. When plano na kanumat ti makiwin na swasen. Ay na. Api nga kasla saan ka nga naragsak para kanyak. Dati. Siga pa'y mangidurduron kanyak nga makirelasyon akon, makinobyo akon. When angin, adamot sa baling agar-arim king ka. Api nga dayjay nga Greg. Nga adda pela nobya na. Naistoryak mit king kan nga. When amok, ultimate crush mo, idi high school kayo. Angim nakabutbuteng di kasta nga. Agayat ka, iti adda nobya na. When angim, kuna namat nga, isina na kanon, apaman nga makaawit to diti Ilocos. Ay na, nakaamak man ti sumrek iti kastang relasyon, beshi. Bahala na. Angim, Jack maigawi din ti Riknak, Rosie. Agayata kong kini Greg. Ay na Diyos ko ayan, beshi. Alagat sapay kumata saan ka agbidot, kadayta nga desisyon mo no, bilang laing aklunem ni Greg. Ay na, urayim kumaanga. Agsina da itinobya na. Dagdagdagin nak nga roden. Kat talaga nga makasungsong batin nak kinkwanan. Ay na. Sa bagay, makitak nga in love ti langam, beshi. Agyaman ak atin, impasarawom kinitatang nga, arak ken pulutan. Awan ti anyaman na. Sigurado nga naragsak man ni tatang itanta, rinagalwam manen. Ita nga, may ka man nagpasyaren. Kasti ko nak. Sa anak to agsarding may mga lukoy ti Riknam. Mabaling ka din nga maamuan ti sungbat mo, Delia. Greg. Panagkunak kita. Inaramid ko ti amin tapno mapaniknikak ti kinapudnot panagayat ko king ka. Ipatpatig ka unay-unay, Delia. Greg. Delia. Ipatpatig gamit. Ha? Pudno ka diti nangig ko? Ipatpatig nakmit din? Idi pa'y laeng. Angin, Jakon maure nga isinam ni Samantha. Yes. Agyaman naklaunay, Delia. Ikariking ka. Apaman nga makaawi di Samantha dito, makiwin na swasak king kwanan. Tapno nawayata nga duwan. Agyaman naklaunay. Arakuping. Uy, agurik ka. Makita na ni tatang. Ana bale, ulit ta inikak met ti pundador. Inikak pa'y ti pulutan. Arakuping ka, Delia. Greg. Anya? Inaklon mo ni Greg nga di pinakisina kini Samantha nga nobya na di Manila? Jack met na igawid tirik na akong beshi. Allah! Ti amok man no urayan nga isina na tay nobya na sakbay nga makirelasyon ka king kwana. Angim adatalik ko kini Greg. Ken nakadungdung nga minisuna kanya. Mariknak na napudno ti panagayat na. Bahala ka dita. Ang mga nagproblema kanto dita, beshi. Sabi ko man ta saan. Ay, speaking of the devil, daytan ti nobyo yon. Ha? Anya ti kunam? Daytan ti nobyo yon. Umay nakasukunen en. Ano nga nobyo yon? Kitpud numit ti kunak, beshi. Nobyo yon kunak. Tasaan lang nga si ka, ti makin nobyo ken kuana. Unay kamot ken, beshi. Akit nobyum kunak ton. Into no makisinan, kadete nobya na nga adajay Manila.
Sa dino ka diti kayat mo nga papananta, honey. Um, ore iti mall latan, honey. Mall? When? Di kayo mo sa wen, inta pala dyan si Norte. Kit asidig metla dito ayan tayo, dito ili tayo. Ang saan ka di nga boring dita mall? Anya? Iso isot makit-kita. Ken, adoonay ti tao. Anya ti kahit mga sawen, Greg? Honey? Saan ta nga ma-feel ti privacy ta? Numapantay ti mall. Ape nga min nga kasapulan ta ti privacy. Ketwe na. Ti kamin kayat ko ket ti duwa talaeng. Tapno mas ma-feel ta ti kinadungo ta iti maysa ken maysa. Sa bagay, sa dinuwar ti papananta. Intay ti maysa nga resort nga kukwa ti barkadak. Ada swimming pool na. Ken eksakto ada pay room for rent na nga mabalintan to nga paginanaan. Tapno mas makapagbanding ta nga duwa. Mas romantic ti kasjay. Kesa di tamapan ti mall. Saan ka di? Makaamu ka din, honey. Sa anak ba't kami nga sanay nga makidedate? Di kinagpaiswan na. Italaeng nga makinobyo Di na pengarti nangayatak ka. Kaputa siyak ti umuna nga damo nga nobyom. Kitagyaman tasyak ti naklon mo, Delia. Inta nga ro din. Naka-out kan? When, intan. Sige, let's go. Guri ka. Ape nga, kasla naklaat ka. Nagdiretso tamet ten diti unig ti silid. Uwen. Naupaak na ito yen. No pa'y barkadak teking kuko ang kababay nuwet nagbayad aklatan. Dagiti ginatang taamakan, madamdaman ton. Intan tumangan sa jay poolside. Sano kayat mo, ang di gustan to. Ag night swimming ta. Sige. Sikati makaamo, Greg. Kendi mo ka di kayat. Tapno no. Tekunak nga da privacy ta. Ngamin no. Adata ti tarwar. Saan kumaramid di kati kahit kumaramiden ken ka? Anya ka di kahit mo ngaramiden? Amumlatan ko na kumaangim damom magkayam ti makinobyo. Ken, awan pa'y ti padas ko kada ti Greg. May isang nga rason no aping nga. Lalo ak nga nainlove king kahani. Ipatpating ka unay-unay. Saan lang arakot ti kahit kung aramidin king ka. Kahit ko pa yun nga agkandang bibig mo. Delia, honey. Greg. Naglanang nga rod dagiti bibig mi tinakapapaot kasinyo. Damok amin. Damok nga makiinagek iti lalaki. Damomet nga adamangagek iti naduma-duma nga paset ti bagik. Greg. Greg. Wow. Nagpintas ti sukog ti barokom mo, Delia. Honey. Nagmayat nga mamalan. Greg. Digusing ka kadagiti akik ko. Hoy, papanam. Papanam. Siyak ti makamu. Aaping hanapan ka tita. Hanapalin. Ada ka di plano nga... Wen.
Jack pa'y nagbungko, nagtigos. Sigurado mat nga pinunasam, kalpasan nga Miss Bukad di pisina yo. Kani mo nga rudlat ta. Wen. Kasta ti kinapatig mo kanya. Kanek uri do'y mo binugwan. Greg. Greg. Magusto ka di tiraramidek, Delia? When, Greg? When, honey? Magusto ak launay. Sige. Ibay-bayag ko pa nga rod. Greg. This is it, honey. Maragsa ka naglaunay. Tasyak ti damo. Kinsapay ko siya kung di maudi nga lalaki ti biyak mo. Siyak laing ti lalaki nga makatagik ko aking ka. Sapay ko mata. Shhh. Ikarikken ka. Saan kanto agbabawi? Ikarikken ka. Di kanto baybayan. Di kanto pagsangitan, Delia. Agyaman at nukasta. Aray. Ano samlaing? Kasta no damo. Aray. Garay ka. Anay ko. Inikaklayang ti pagpagalis na. Baring alalis to nga sumrek. Tapos saan ko nga masaktan. Apo, nailit ka talaga. Aray ko, Greg. Itidahan mo lang nga nasakit dito, iti agapaman. Sakton nga nasakit. Sige. Ano sakit na? Aray. Oo. Anay ko. Honey, Delia, I love you so much. Aray ko, I love you so much, aray. Pasensya ka. Ulitin tanto damdama. Napapaot to. Tapnumarik nam to tiganas na. Maminsan tumay. Uwin, ngam saan to nga nasakit? Kasti ko na, tidamo laing nga nasakit. Anay ko kas na dyan kayam. Kayam dayta. Intanto ang agdigos ti swimming pool. Ngam, sakbay ka dita. Inkanto agdigos ita banyo, ket ni. Allah! Dara! Kasta nga talaga no damo. Dara. Anay ko, Greg.
Greg, Beshi. Oh, wen, Beshi. Sumat lang agpagkapakang ka nga magnaitay. Ha? Madlaw ka di? Ay, nakakadkadlaw. Ang imtsak ba't amo nga isot rason na? Ah, nagsakit nga min. Kasta lang at talaga ano damo. Nasaktan ka mat idi. Ay kitwin nasakit nga agpay sunod damo nga. Naganas ton ti may kadwa sumarsaruno. Ay nan. Kasta jakon kaya. Kunam laday ta mamati ka kanya naganas. Angin gaguri ka man. Manerbiyosa nakmangking ka, Beshi. Ha? Taapay mat, Beshi. Kit kasano? Saan mo lang nga inaklon ni Greg? No di kit adan na pasamak yu. Anya ko mati Madina. Madi ta sinonobya pay laeng. Aday mun una nga karelasyon na nga. Iti agdamakit nobya na pay laeng. Ay na. Ang mga nagka-problema kanto, Beshi. Sapay ko mata saan. Sapay ko mata tong palin ni Greg ti Karina nga. Makiwin naswas ka dahi nga Samantha into no makaawid dito Ilocos. Alikit kaanon to nga road. Dahi tama ti tsak mo. Dahi tati kung kunakyan kan, Beshi. Ay na. Awan ti mabalintan ata. Naited mo ti amin-amin mon. Iso nga, namnamaimlatan kaya nagsagana ka no at daman dumteng nga parikot. Gapo ka dahi nga napasama. Ag-order ka pa yun, dapat kayat mo nga sa bali nga kanen. Honey. Ha? Umanay day to yan. Naka-ado ti order mo nga putahe. Kasta ti panagayat ko keng ka. Amin na kayat mo, itag ko. Oh, kalpasan na day to eh. Hindan to ag-shopping. Ha? Sagot ko. Urita nagsweldo ak. O, mabit lang. Agbay-vibrate ti cellphone ko. At siguro mawawag. Sige. Ha? Oh. Sino ka dito tumawawag ta? Api nga naklaat ka. Ni Samantha. Umawawag ni Samantha. Anya? Api nga umawawag king ka. Aguri ka tasong batak. Hello? Sige. Sige. Siguro mga after 15 minutes adaktitan. Okay. Bye-bye. Sino tayo dyan? Ha? Sino ti mawag king ka? Daapi nga nagbali ti rupam. Ni Samantha nga rod. Api kang mawawag king kan Samantha. Anya ti nagsalitaan nyo. Adda ka no iso na di balay. Anya? Nasken nga agawid ak. Uy, aguri ka. Api nga agawid ka. Adda iso na iti balay ko nam? When? Taapay. Nasken nga agawid ak, honey. Tagundaway ko dito yan, tapno makiwin na swasa kung kenkwana. Amangan met no saan? Agtalit ka kanya. Makiwin na swasak nga talaga kenkwanan. Dahil tinabayag ng oraya mo, saan ka di? Ngem dimit inta pa shopping damdama. Sa balin tulat ng aldawen. Adan to sa bali akong daway ta. Bumawi at tuking kahani. Nasken laeng. Nga aramidik dito eh. Nasken nga makiwin na suwasa kon nga maminpinsan kini Samantha. Kasta unay ti buwisit ko idikasin yung pinanawan naklatan, imbati nalatan ti pagbayad, iti yakinan mi iti restaurant. Di na pa inilipas tinangan.
ket nagdardara sa nagawid ni Greg, gaputa adda ijay balayda ni Samantha. Asino ti di mabuhisit. Nawan anak petigana sa mangan, binayada kon ti bilmi kat nagawid akmeten nga mabisbisit. Kasano nga jak mabwisit? Kas lang, jak amuno anyat mapasamak iti panagkita damanen kini Samantha nga nobya na. Ket nabayag mo't ket din nga orayek na ito nga panawen nga agawid dito iti Samantha ket makiwin naswasen ni Greg ken kuan na tamno nawaywaya kamin. Ang imapi nga slag nervyosa. Api nga jak makaid na. Di makatal na ti panunot ken riknak. Nagawid ak nga rod nga mabisbisi tak launay. Diyos ko, nadito nga mapapaspasa. Ay, apay mo't nga nagdabog ka nga si Mangpet. Delia, balasag ka. Ay, pasensya ayon tatang. Mabisbisi tak lang amin. Anya ti pakabisitam. Trabaho nga de. Saan tatang? Di ka dinubyom, nag-apakay ka de. Saan tatang? Kaya nga rod, ti pakabisitam, ti inlibag mo pa'y tari daw. Eje nga Samantha, Samantha. Ti nobya na, eje Manila. Ay, katape nga mabisit ka. Si Mangpet nga rod dito yung tatang. Kahit di met ko nam nga ton sumangpet kat makiwin naswasen tinubyong kingkwana. Uwin tatang ngim nagtaros matiti balayda. Anya. Kahit pampanunutem ang mga no saan mo't na makiwin naswas ni Greg kingkwana. Diyak mo tatang, basta mabisit at ay kahit no adatalag mo itinubyong. Urayem Urayem, ti mapasamak, nupudno nga makiwin naswas iti dati nga nubya na. Ang ti makatal na ti panunot ko tatang. Aglalukit ni aday sunay di balayda. Amangan met no, amangan no anya. Amangan no, adda mapasamak kadakwada. Awan mo't siguro. Kin panagrik na met ako nam nga napudno ni Greg kin ka. Uray lang tatang. Panawang kay pay tatang. Inakiti sinad ko. Ay. Kabigatan na kasin yung kimal mamatlayang tiriknak. Idita imbagan ni Greg nga nalpasen ti amin kadakwada kini Samantha. Nakiwin naswas kanon. Nupay saan nga maaklon ni Samantha ti amin ang awanin ti maramidan na. Imbaga na kano amismon kini Samantha nga saan nan nga ipatpateg ket siya kon ti ipatpateg na. Agyaman nak, Delia, honey. Pinaragsak nak manin. Agyaman nak, met. Pinaragsak nak, met. Honey. Agoy ka. Agbay-vibrate ti phone ko. Deta ka di manin, Samantha, ti umaw-awag king ka? Kulkulitan na ka di manin? Kuha. Uwen, insinak mo tan di malata maliklikan nga kumamat kanya. Nasakit ka no para keng kuana tinapasamak. Ngayon inlawlawag kumet. Inlawlawag kumet dagiti nagkurkurangan na kanya. No ape nga kastoy tinagpaayan, kastoy tinagmaayan ti relasyon mi. Kin ape nga ron nga di nakasardingan. Kasta nga talaga ang mauman tulad ta. Nga mabisitak nga rod. No di mo maaramid, deta.
Di mo mapagsardeng data ex mo. Siya kung ti mga ramid ti pamuspusan. Ha? Siya ti makisarita king kuana. Ay isaan mo nga ramidin day tahani. Ang mga no dagdagkel ti problema nga rumsuan. No kasta ti ramidin. Di ka lata madanagan. Sikati ipatpateg kon. Kat mauman tulat aday nga samanta. Siguradwem lang na talaga nga mabisbisita ka day nga ex mo. Ay, ay anak ko ay, telya. Tatang, apay ka kasta, apay ka agdul-dul ka. Kuan tatang, jak mo. Ay, day, adya ka dit kingkinan mo ay Jak mo't penangan tatang. Ang yung nagmading amin ti angot na tilinuto yung adobo nga sila ti baboy. Kas lagat taki. Nay, sa bali mo ti panagangot mo. Kasano nga agat taki tilinuto nga adobo asila. Nabang luma tinamayak. Jak aron maawatan tatang. Naapi nga nagbali ti panagangot ko. Ay, masikog kan sabot anak ko. Ha? Tatang, ikaagpa-check up ang mga numasikog kag agpaiso. Ay, ingkanto agpa-check up into nubigat. Ang mga numasikog kan, Delia. Ay na, gusto ni tatang mo, Beshi. Madi ka talaga talangam ni. Sakit agdul-dul ka. Namin ano ka nagsubli ni ti banyo nga napan nagdulo. Amangan no pudno ti atap ni tatang mo nga masikog ka. Beshi, ay na, sakit problema pa'y dahi ta samanta nga dinasardingan ta boyfriend mo. Isang arod nga, napanunot ko, numan pudno ti atap ni tatang nga masikugak. Isang agkaskas ti tiriknat. Dahil siguro ti solusyon ti problema mi. Anya? Anya di kahit mga sawen, Beshi. Numan pod no nga masikugak, Beshi. Sigurado mo't yung sardinganan ni Samantha ni Greg. Anya? Unmit kidian niya. Aglalo no ikalay sanak to ni Greg. Sigurado dahi tano maamuan na nga pod na masikugak. Malakit baring tapno nataltal nanton ti relasyon nyo, Beshi. Ay na, nagrigat man ti kasta nga kasasaan. Ingkakit agpakadan kini boss. Ag half day kalaeng itan. Ingka agpa-check up ti doktor, Beshi. Tapno maamuha mo, numasikog kang agpaiso. Beshi. Nasurok dua bulanen kasinyong sipud idi nakiwin naswas ni Greg kani Samantha ngem saan nalatang sardingan tinobyok. Sakit ita na ada posibilidad na nga masikugak ket kastoy nga mais-stressak kani Samantha ang mga no makaapektar iti sikug ko no bilang laeng. Tapno masigurado nga pudno nga masikugak napanak nga ron nagpa-check up iti obigay ni. Iranamot nga sa anak nga makuyog ni Greg. Saan na balin? May saklatan di umayag pa check up. Nalaing ka no dahi nga obigay ni nga inrekomendada kanya. Ha? Si Kamet?
pacheck na amom no asin no ak. Ta siguro met ket in-stock mo ti Facebook ko. Ah, Uray mat siya. Amok ngam amunak. Ta sigurado ak met nga is-stoke maging gaita ti Facebook ko. Api ko mga saan ko istoken ti Facebook, ti babae nga nangagaw ti boyfriend ko. Ha? Ha? Saan ko nga inagaw ni Greg Kenka, Samantha? Anya nga saan? Nalawag ti amin nga inagaw mo iso na kanyak. Adda pala relasyon mi? Nakirelasyon ka kenkwana? Kwa? Diyak kaya ti makiapa dito nga lugar na mabalbalin. Ken adda talaga rantak dito klinik ti obigay ni. Ay, adda rantam dito weno sursuruten nak. Ti ibagam ket di asan, hantingen nak. Gaputa aging gaita ket jak pay pulo si Muko ken ni Greg. Saan ka nga nantingen? Ken saan ka nga sursuruten, Samantha? Anya nga saan? Nakalawlawag ti amin? Oh, api ko mga rod nga adda ka ditoy. Api nga mum nga adda ditoy. Awan ti gagar ko nga mangsurot ken ka. Ti kinagpaiswan na. Umayak agpa-check up kini doktora. Anya? Ha? Inagaw mo lang nga Roden, ti boyfriend ko. Agtutulad ka pa'y? Umayak agpa-check up ditoy? Uray sika, umay ka ba't agpa-check up? Idol nak siguro. Tatultuladin nak. Anyaman nga aramide kat aramiden bet. Anya ti kahit mo asawen. Umayak agpa-doktor. Umayak agpa-check up. Taatap ko, masikugak. Anya? Wen? Ketsi ka? Anya ko matipa-check up mo? Agpa-check up na masikugak met. Anya ti kahit mo asawen? Masikug ka met, kunam? Wen? Ketsi ka? Kasano ko mamasikug ka? Di mo sawen nga. Ada sigod kasukat ni Greg Kenka? Anya nga kasukat ni bagbagam? Ha, Delia? Iti kaanuman saan ko nga sinukatan ni Greg? Isulaing ti lalaking ipatpatid ko. Kasano nga rod nga? Kasano nga nagsikugat? Kit natural Nagtugs kami. Anya? Kaano? Kit idisimbang petak Ha? Saan nga mabalin tayo ta? Anya ko mga saan na mabalin? Oh, madamdamalaeng, mapaneknekak. Mapaneknekak ti amin. Itong pakto keng ka ti resulta, weno ti ibaga ti doktor. Itong pakto keng ka ti papel nga iti ti doktor nga mangpaneknek nga masikugat. Ha? Oh, gaputay mo na ak ditoy. Umununaak. Paypayapayan na konti sekretary ni doktora. Kasano nga masikog? Ulay. Saan nagpaiso dito? Doc? Yes. Positive. Masikog ka, Mrs. Miss Pailaing, Doc. So saan kayo pa yung nagkasar, ti ama ti sikog mo? Saan pa ito? Kapag padam lady mo unang MC ka. Ha? O api nga kasla saan ka naragsak nga naamuam nga masikog ka? Saan nyo ka diplinano kini boyfriend mo? Dito nga sikog mo? Saan man naragsakak, Doc? Doc? Yes, Miss? Mabalin ka din nga maamuan? No masikugmet diti imun na kanyak? Asino? Ni Miss Samantha? When, Doc? Do you know her? When, Doc? Agam-amo kami. Yes. Positive met. Masikugmet ni Miss Samantha kasking ka. Aping nakasla naklahat ka. Kuha, Doc. Padamot nga saan yung
Ati kinagpaiswanan na. Halos agpada lang ti age di si Kugyo. No isuna ni Miss Samantha, 7 weeks. Ketsi ka? More than 7 weeks. Going to say 8 week. If I'm not mistaken, ang ustumat ti ana. Dok, aga si diglaeng. Huh? Agkakapin ano kay kadi? Awan dok. Ket ni naka-schedule kayo nga agpadpada. Intino kasti nga date. Deta nakaisurat dita. Ha? Agsaruno kay tumanan nga check-upek. Inton sumaron no? Mabalin ko to nga i-ultrasound. Tapno makitak teteya puso na. Makita to nga agpitpitik ti puso nan. Huh? Ket next check-up yo, ma-ultrasound to, tapno maamuan ti gender na. Agid-gidan kami to, Dok. Yes, datat naka-schedule. Ada ka di problema, miss? Awan, Dok. Ayup ka, Greg! Beranak agpalawag, Delia. Awanin tinas kanya ipalawag mo. Nalawag ti aminin. Liniputan na. Saan ka nagbahan nga napudno kanya? Nga ideal daw nagkita kayo kini Samantha. Imbes nga nakiwinaswas ka kay Guana. Adda na pasamak yung. Adda nga magpaiso. Ang pinikot na klaeng. Sinulisog na klaeng. Ang kalpasan na tinapasamak. Nakiwinaswasak matadagos kay Guana. Ulbod, ayop ka. Di bagam kindigit manluloko ka. Awandumam ka na gini babaero. Saan ka babaero? Aman, babaero ka, ayop ka. Nagsakit tinaramin mo. Agpada kami asin ko, Gam. Ang imsikatipat pateg ko, Delia. Saan nga ni Samantha? Sikat ti kayat kong ikalaysa. Sikat ti kayat kong agbalin nga asawa. Asawa tarupam! Sipod ididua kami nga nobya mo. Aging gaita, dua kami nga sinukugam, pinututam. At kayat mo mapasamak. Agbalin ka nga Muslim tapno, dua kami nga asawaan. Saan? Si kalaing ti kayat kong asawain. Kasano nga rod? Kasano nga rod ni Samantha nga pinututam? Kasano nga rod ti anak niyo kingkwana? Anak mo kingkwana, ha? Kasano? Suportarak tulatan, dala ka lang nga ibagam. Naragsakak to nga rod. Naragsakak to nga rod. Nga adda aginam. Nagsagsaga pagaputa siya ti pinilim nga ikalaysa. Naragsakak to nga rod. Naipas ngayon to ti anak iyo. Katawan ti mariingan na nga ama. Kaputa siya ti pinilim nga pakasaraan. Greg, Delia, pakawanin na ko, ma. Saan ko nga nagayatan, tinapasama. Saan nga nagayatan? Di ba, Pegarod? Paging sarek mo na kukuam. Saan ka ba't ka nabardig? Nasuliso ka, Klaeng. Kaslang, para maudi ang gundaway kat pagusto Klaeng. Pagustom direk na ng ayop ka. Di ka di ibagam ka, dakis ka. Talabagbagin di bang panunutin. Di mo bang panunutin, di marik na di padama tao. Makawanin nag. Takdirak ti responsibilidad ko, kas ama, ti sikog mo, ti anak ta. Takdiram amin nga responsibilidad mo, dahi tataramitin. Hangim saan mo tababalin nga asawain kingat mo. Dahil ti problema. Gusto mo na say-saya at doawan ti asawain nga da kamin. Hanya, sana mabalit. Iba't patig ka unay-unay, Delia. Pumanaw kan. Jacket ang makita tarupa mga asim. Ang mga adadaka sa mapasama kiti si Kugko. Pumanaw kan. Panaw.
medyo si makit ti tiyan ko kaday di nga gundaway kasin yung imbagta awan ti daka sa napasamak iti sikog ko. Imbagta danitata nga nangandingay kanyak kaday di nga gundaway. Laos to na anak ko. Rumbing laeng. Nga, makapungtot kay tinaramid tinubyong king ka. Ang mapanunutem ko mati kasasaad mo. Saan lang nga sikat agsagaban o dikat pati taagpit-pitik iti saklot mo anak ko. Sakit tinaramid ni Greg tatang. Uwe, namok. Tsak amo no anya ti balakad ko. Amo meten ti raramide manak ko. Di kinagpaiswan na kasin yung kadyak amo ti aramide. Tay ti agdama. Ti agdama alalukuyan lata ni Greg ti Riknak. Nga makikalay sa akin kuana tapno adan to mariingan nga ama ti agbalin nga anak mi. Tapos sa anak nga agganak kabalasang angim kasanong arod ni Samantha ken ti sikog na. Suportaran na kanumat. Angim naragsakak tong at ano kasjay. Nga adda sa baling agsagsaga ba? Gabukan niya. Nga adda ubing nga awanan iti ama. Gapukan niya. Dahil ito'y launay ti problema kasi niyo. Aklonek ka di ti Jaya ni Greg. Nga makikalay sa akin kuwana. Bueno, saan niya? Makisina akin. Numanin mailiwak ba't king kuwana? Aglalo kat. Masapol nga si Buganta, honey. Tag na anak man. Sa anak nga maalala di kasta. Saan masapol nga si Buganta ta anak ta. Nalanglang to ta ubing. Nalanglang to ta sikog mo. Numasibugan. Sa anak man nga maglulukwan. Nasakit tinakim ko king kapumanaw ka. Saan ka nga mais stress? Saan ka gungungit? Ay, agtal ka. Sikat agtal na. Si Buganta. Greg, kagurgura ka. Ala, gurain nak. Angim sa mo yung ramraman ti anak ta. Saan mo kumang paidaman ti anak ta nga masibugan nga nasayaan. Tinada ka. Saan man. Ala, sige. Uray, danog-danogam ti baro kung kubayat na sibugak ti anak ta. Tapno maipeksam ti pungtot mo kanya. Gumnas ka nga masibugan. Greg. Greg, kagurgura ka. Sige, okay lang, gurain na. Basta sibugan ta. Ure, tumalawak to na makasibugak. Palalam. Kaslawan ti basol mo. Ay, maaramid mo lahat na ito eh. Una atanas ken, panunutin tat anak ta, Deliani. Saan nakawawagan ti hani? O sige saan. Basta sibugan ta ti anak ta. Gapo ta responsibilidad ta nga doa dayta. Nang runa kanya. Ta siyak ti mang sibog. Nalpasin ti panagsibog mo. Agawid kan. Baka andyan maramid ko king ka. Sige. Ngay magsubliak tumanan. Saan ka agsubsublin? Ngay nasken. Rumbeng nga masibugan dayta. Isungarti ko na king ka. Tapos saanin nga kastoy ti sitwasyon. Makikalay sa ka kanya kon. Saan ka pa nga napakawan? Ala sige nga ron. Urayak ti panawin nga mapakawan nak. Ngayon for the meantime, may kontrolat ta sibsibugan ti anak ta. Pumanaw kan. Sana all. Ti kinagpaisuan na kasin yung bayat nga isursurat ko dito ipakasaritaak. Kalkalpas lang nga nagsibuk.
Pudno ka di tibagbaga ni Greg. Nganas ka na masibugan, tibin-i nga na itukit na imula iti kaunggak. Pudno ka di nga nalanglang to kano, ken na pudno ka di nga nakapkapet no masibugan. Dahil dalawon iti problema ka sinyong aklonek ka din wenno saan ti jaya ni Greg nga makikalay sa akin kuana. Balakadan dakman, tulungan dakman pangaasiyo. Iyon na akong tagyaman kadag iti makaitit ti balakad. Kaya nagyaman akmet kayong kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko. More power to your program and God bless everyone. Ito'y ag problema apagayam mo. Delia.